Fahamlah awak. Kami mohon berkenan kepada kita sekalian untuk menjadi saksi dan menyaksikan prosesi yang sangat luar biasa pada hari yang berbahagia ini. Untuk itu, mari kita menyaksikan dengan penuh kesabaran dan penuh ketenangan. Ladies and gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Puji serta syukur kepada senantiasa selalu kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahawa atas lanjutan taufik dan hidayah, nikmat dan rahmat Allah sehingga kita dapat berhadir dalam sebuah peristiwa besar, wabil khusus di Masjid Haji Masjid ini. Kenapa besar? Karena merupakan perdana sekali bahawa salah seorang saudara kita hadir di sini untuk mengakui dirinya sebagai seorang Muslim, insyaAllah sejenak lagi. Salawat menyampaikan salam sama-sama kita sanjung sajikan Haribah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang telah membimbing kita, mewariskan risalah kepada kita, sehingga dengannya kita dapat memiliki kehidupan di jalan yang lurus, dan mudah-mudahan bulan nantinya di akhir hayat hidup kita dapat menutup usia dengan husnul khotimah. Tuan-tuan dan puan-puan, Bapak Ibu sekalian, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa kita merupakan bagian daripada sebuah acara pada hari pagi ini, menyaksikan salah seorang saudara kita dari negara Jerman khusus hadir ke masjid yang kita cintai ini untuk mengakui bahawa Islam sebagai agama yang benar di dunia ini. Untuk itu mari sama-sama kita mengawali rangkaian acara kita pada hari ini dengan menyimak lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Qori kita Tengku Nofrizal. Kepada beliau kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran tadi memberikan keberkahan kepada kita pada hari yang berbahagia ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejenak mari sama-sama kita mendengarkan bimbingan tentang Islam yang akan disampaikan oleh guru kita bersama, Bapak Profesor Yusni Sabi. Orang tua kita bersama sekaligus juga guru kita. Dengan segala hormat kepada beliau kita persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, umum syekh dan kepada masyarakat semuanya, kita sedang akan menyaksikan salah seorang saudara kita yang pulang ke rumah kembali. Yang penting sekali, beliau adalah perjalanan jauh, sekarang sudah ada lagi bersama kita. Maka kita tunjukkan kebutuhan. Kenapa beliau yang penting sekali menjadi Muslim? Tentu yang pertama beliau melihat orang Muslim lain yang baik-baik. Yang kedua membaca literatur tentang Islam yang benar, bukan yang provokasi. Apakah yang namanya Al-Quran, hadis, terjemahan dan tafsirnya tentu saja yang lemah. Ingat, kalaulah ini, apakah beliau tertarik kepada Islam karena hidayah orang pada Aceh dalam masjid ini atau bukan? Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, marilah bahwa Nabi Muhammad, para sahabat sudah berlalu. Sekarang mewakili Nabi Muhammad menunjukkan rahmat Allah ini semua. Sanggupkah kita, Bapak, Ibu, menjadi model untuk orang lain suka kepada Islam, atau takut, atau benci? Inilah tantangan kepada kita. Seharusnya kalau kita benar-benar di uswah hasanah ikut Nabi, banyak orang-orang yang non-Muslim kepada Aceh sudah banyak yang Muslim. Ya, seharusnya. Maka mari kita introspeksi diri, mudah-mudahan kita sadar misi kita yang menyambung misi Muhammad, yaitu makarim al-akhlaq, perilaku yang baik, rahmatil alamin, berbuat baik saja kemana-mana, tak lain siapapun, tidak ada beda orang besar orang kecil. Changer Kasar. Baik Bapak Ibu sekalian, nama beliau ini Changer Kasar dari Jerman dan semangat dan itu aja. Pak di sini memang proklamirkan, jangan lupa bukan sebentar lagi beliau Islam. Sebelumnya beliau sudah apa kemarin apa bulan yang lalu, kadang-kadang mungkin tahun yang lalu cuma momentumnya sedang tidak pas. Ya. Jadi ini yang penting sekali dilakukan. Ini hanya sebagai kesaksian manusia saja. So brother Changer Kasar, welcome. Why we are gathering like this here? This is very important. Since we believe you are our brother, you are one of our brothers. I've been traveling all a long time and long distance, and you are coming back with us again. We are celebrating your community. We are part of our community. Innamal mu'minuna ikhwah. That's the verse of the Quran. So
surely the believers are one brother. Surely believers are one brother. So, no, we are not different in the sight of God. In the sight of Allah, we are the same. Unless we do bad things, okay? Or other rest are, because we are all those. So, Brother Kaisar, welcome back to be part of big community, big brotherhood, Muslim brotherhood all over the world, which is now, I believe, there is no less than 1.7 billion population around the world. Of course, in every country, including in Rome, there are many Muslims there, including there is a mosque there. Now, what you do, okay, this is very important. The first is you clean your heart. This is your confession, your testimony. We call it Shahadah. I bear witness that there is no God but Allah. And I bear witness that Muhammad is his servant and messenger. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. And that's the very testimony. Okay, it's nothing God fears it. Forget about the rest. It's not simply you allow God or not allow God. You may say even in your own language, in German, in English, or whatever language you may say. But simply, since you are here, of course, we want to listen in different way. What is the very basic of Islam? First, appreciate, respecting. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. People, tribes, nations, languages, and so on, simply to know each other. That's it. To know each other, not to hate each other. To know. You know us, I know. You know us, we know. We appreciate the ta'aruf. Knowing means appreciating, respecting, helping, or whatever. This is the basic. The second thing is, La ikraha fid din. There is no compulsory in religion. No coercion in religion. No one is going to force anybody to enter into Islam or whatever. You realize that you are, because of your own heart, to be a Muslim, that's right. Ya. Beliau tidak ada yang memaksa, jangan lupa ya, tidak ada yang memaksa. Beliau kesadaran sendiri menjadi Muslim. Dan inilah pokok ajaran. Ya, la ikraha fid din. Lakum dinukum waliyadin. Another verse. For you is your own religion. For me is my own religion. Tidak ada barter. Tidak bisa kita usahakan. Tidak bisa kita cerca orang lain, agama Buddha, agama Hindu, agama. Memang Tuhan memberi hak kepada mereka. Ini yang paling basic, the very basic of Islamic teaching. We appreciate. For you is your religion. For us, our religion. No one is going to force. No. The third thing is, since you are part of a community, anywhere we are traveling, please, like this name, in this mosque, Masjid Muslimin, just come along and introduce. They will appreciate. Can you imagine? You are coming from Germany, as if you are in your own, even in your own village, people will not come in like this. Many, I think, oh, they appreciate you, they respect you, as if they own others. See, this is very important. The fourth thing is, of course, in living in community, there are 5 what called articles of Islam. The basic teaching, Shahadah, confession, witness, and then the prayer, 5 times daily prayer, and then the zakat, charity, and then the fasting, and then the Hajj pilgrimage. That's the 5 articles of Islam. And then 6 articles of faith. Believe in one Allah. Believe in His books, believe in angels, believe in prophet, believe in the day of judgment, the day coming, and then believe in our faith. Destiny. You're gonna just decide, I want this, I want to be this, I want to die here, I want to live there. There is a belief in Muslim teaching, if not all, some, that our destiny also designed by. This is the very thing that you need to know, the very basic things. 5 articles of Islam, 6 articles of faith. Inshallah, Allah will bless you and you are part of our community. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
the procession is coming up now. They call it mensyahadatkan. Sebenarnya bukan mensyahadatkan. Beliau syahadat sendiri, kita beriman. Itu saja. Tidak bisa kita syahadatkan orang. So no one is going to say this and that, but you say yourself and you listen to it. Your own confession simply. And then why? All the documents based on them. Ya, Bapak Ibu, sama-sama kita menyaksikan jadi bahwa prosesi syahadat kita pada hari yang berbeda ini untuk salah seorang saudara kita dari Jerman yang nama awalnya Before Islam Changer Kasar dan tidak akan diganti dengan nama baru. Syahadat akan dibimbing langsung oleh Imam Syekh Masjid Haji Kecil Lemik Lamsepung Banda Aceh, didampingi oleh guru kita bersama Bapak Profesor Yusni Sabi, juga banyak lagi saksi-saksi yang hadir di tengah-tengah kita pada hari yang berbahagia ini. Kami persilakan kepada Imam Syekh Masjid Haji Kecil Lemik untuk menuntun saudara kita. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Takbir. 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 Terima kasih saudara kami yang berbahagia. Next, berikutnya mari sama-sama kita ingin mendengarkan kesan dan pesan dari saudara kita yang berbahagia. Nama beliau sekarang diganti menjadi Muhammad Mahdi. Jadi kepada beliau kita persilakan dengan segala hormat, please. Firstly, I want to say thank you very much for the beautiful and grateful welcome. And it was very nice. It was very nice the welcome. And I have a little bit long story. I was for a long time. My family was Muslim, and Islamic world, they have entered some troubles. I was a young man and I say I don't want because I want far of troubles and I don't practice Islam. Ya, beliau mengatakan sangat berterima kasih atas sambutan yang luar biasa ini. Berterima kasih benar-benar kepada beliau ini dengan sebuah keluarga dan ada bahagian keluarga beliau yang Muslim juga. Cuma karena beliau itu ada keluarga yang tidak sehat, ya, ada letak-letak di dalam sehingga beliau ingin bepergian saja, merantau saja. Dan begitulah kira-kira pengalaman beliau yang sampailah kira-kira kemari. Naik go. Trouble to get sick, and I was very sick, and I searched the way to Allah, and I want to have the real way, and I look more like Muslim people. They are very good people, I like them, but I see in this world some people they choose only one part. They don't accept all. And I have a contact with
Indonesia, and I talked with him, and I see this was the same like my family teach me, and I get the heat in my heart and say, okay, this is the right way. And I see here we accept all the Quran, we accept the Surah Al-Billah, and I was very happy to think something like this, and I say it's not a far way to say to Allah to come with the plane. I have a long way, like 16 hours, and I come here. I see people, I see everything. It was very Jerman. I say my heart is wanting to be a little bit louder. And I say I like it, I want to do this way a long time more, inshallah, to Jannah. Ya, beliau ini dalam perjalanan kehidupan beliau ini juga orang muda, ini jauh sekali dari rumah, dari negerinya, bahkan ingin mencari duit banyak-banyak dan sebagainya, cari kesenangan. Tiba-tiba beliau suatu saat sakit berat, kemudian insaflah beliau juga tidak harus kembali kepada Tuhan, dan akhirnya beliau mempelajari Quran, kitab suci. Apa yang beliau temukan? Rupanya ada sebahagian Muslim yang tidak mengamalkan seluruh Quran atau seluruh ajaran Islam, diambil sebahagian saja mana yang dia senangi. Dia tidak senang betul, dia ingin memahami secara total artinya bahwa Islam ini rahmat lil alamin. Dan kemudian beliau juga kenal dengan satu orang perempuan dari Indonesia, juga muslimah. Kemudian dia berkomunikasi bagaimana selanjutnya. Nah, teruslah perjalanan sampai kemari, dan mudah-mudahan ini akan menjadi perjalanan yang baik buat beliau, akan menjadi bahagia dalam hidup beliau, sehat, afiat, mudah rezeki dan selanjutnya. My last word is thank you to accept me, and thank you for Allah. You have shown me this way. I want to do everything to be a good Muslim in the future. And I say now, Alhamdulillah for everything. Thank you very much. Baik, yang pertama sekali beliau itu mengucapkan terima kasih atas kita menerima beliau di sini. Beliau ingin menjadi Muslim yang baik, akan mengamalkan yang baik. Ya, semuanya alhamdulillah ingin hidup bahagia dan selanjutnya dan bahagian daripada masyarakat Muslim yang ada di dunia ini. Mudah-mudahan demikian. Akan jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Dan beliau ucap alhamdulillah, ini jelas sekali beliau sudah puji Allah. Dan mudah-mudahan jangan lupa, jangan nanti orang masuk Islam lewat beliau, bukan lewat kita lagi. Karena jangan beliau lebih baik dari kita. Ini ayat kita. Jangan lupa bahwa seharusnya orang masuk Islam lewat kita, melihat kita yang baik-baik ini. Maka jadi pelajaran baik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.